PTOA na alfa Konga. Kol fa more atu pe ka mo tolo ik pa mo kainga ko hiko e moto atu ko e tau network ka palopalema ai network ko ngaue aki pe mehe ku wifi. Ko fai pe fe'unga ke lava o atu ka kato pe ai polo kalama ko ni pe mo tu'i ko lave i pe mo fu ma inga ia au pito ke fai ke o atu ai fa matala pe mo fa ma ala ko no fai e tu'i. Ko le pe ke mo ka tak fa more ne ongo pe ne motu ka ku pau pe ke o atu Fakafofonga pe ko hui ke malava ke mo mamata mai ki ai pe a ko tu'i ko mo fanongo ko mo vakai ko to ko ke ngai video ko ya te mo ma wai pe whakamatala. Io tu i kokore pe katak fa more pe tu e motu ka ke hoko atu ko. E son ko ai pe ki fui me ko ni ka ta ai mahina fui tu aki mama fa. Na aku mau a familiona pe a me kasfiki. Sai. Kurang fano mai ga ore te me ko ni mo to. Ka ai ma he. Ko konture ki ko na ko me kasfiki. Ana ko 5.5 million. Ki talaten ke te mo to. O kapau o ikai te mo fe'unga a ke teknolosia ko ni. Pe mo rea mai ke te au. Ka honga vete ke fui whapona ko na. Te taat maa benga mo to. Kai te haloea te na lau loea i fui kontreka na. Ko au na ku hanga whao e fui loka. Pe ko au na ki i. Pe ko au pe te lau engineer mea ko na ke tāki. Te whehu lewa. I he kasfiki, whanoko mai kasfiki. Right? If I had any dealing with you, a penny, right? Would you not come out against me and tell the whole world that I had made a deal with you? If I were to unlock this thing about the contract? But fair we. Okay, pehe Taiseni, e ka inga. Kau ka hanga vete fo loka ko niki ona lava contract ko ne execute. O ke pehe ka pau na ia hapanga hongo fulu na mono mai ka makatea. O ke pehe te na taire. He fefe ka anga o fo. Ko bia ia ko no fo ko fifiri ko ki ai. O ia. He ku pau ke na urea ki na ko ia he ko fu ka taha o whakamama la a ende tu. Eh? Nengo ko Pacific tau pehe o ulu ofisia i Hawaii te ko fe tafaki ko ku ai ka ko hiko na ngo o ka ke fe ma na to luia ke atako ki tu ke kakai anga na fe ngaue io o monia e Taisoni ka ko ai Fakafoki tau behe ko kasfiki ko ia pe behe na tatila na ta foi tila tau ai be pe ko uhinga foi tila he te uha ua ai foi konture ki ke ma wai ho 5.5 million ia pe ko uhinga foi me up te ma sai pe ore ato ke pure anga ka bau ko te ke fie ma o ke to tonge konture ko ni pe area ma hong tu ka te au ka uhanga unlock ka fi me ko sai ka bau na tatila ka sigi ko pe talaga ke pure anga ka bau ko te ke fie ma o ka sigi re mai ko ka te au he ko ilo no unlock ka fi konture ko ni ko ho fanongo pe o ko fai ha me pe ha me te ke fai ka bau na tatila te ke tala ki mamani. Ai? Ai ke? Ko uiga ke tahat ke ting motor. Ai igo no mu fai me tu waka te au. Te uhanga tata mamaria te mea ko ni. Ai? He ko talat pe ni. Preanga, te talat maa ke ting motor. Bunga aki a teknolosia ko ni. He uiai hono tuunga loloto o ona. Pe te talanoa he mea koe ke mahina makatunga na whae tutu ni Taisoni. Koe ki mea lau pisika na talamai na kuala ki he sirini pe koha pena fiti pene taha. Koe uenga urea whakapalangi atu ke whanonga ka swiki ke mea koe ia. Tapu au pito ke pehe na utite iha o kumi hak monu ia i he ki ngaue ko e ni. Haha uhinga rere, sai. Koe foi uhinga ia ke honga vete atu o ku whakavare pe o ku loi, pe o ku hala ho tuku aki i au Mateni mo hoa whakakonahi ho o mari ki aluholo o whakakonahi a ki ni ihi ko e ni ke na wo mai o rea mai ka te au whika o makasiki. Sa?
O ke pehe e Mateni ka pau na ko mooni ho o lau. Ha koe te ke asi mai ai ki mua, ku fehu ian ke Taiseni. Ha wina koe te mo timani ai, koe ko lau tala ia koe tahine o wharearea. Koe tama wharearea, o ka ana tuaki, ko Mateni. Sai, koe mera o tanga setita. Alo o mai a Mateni ke matalanoa maa ke rea maho no ngutuka te tuaki iau ka mahanga tonu pe me ki whare hopu. Ko solo anga ia. Solo anga ia. Sai, ko fefe tu te ka te moto. O ka pau o ka hatila ka panga familiona pe ko paanga pea e wanoa. Ko fefe tu. Te tau vete he neti kai whare hopo. Koia. Ni hiko na kai fuki si fielau ala ke tau kau tama kone te whawha ia. I hono si pehe na to ka fu kau po ui o kore ato e kau mo whakataha ho mo iwi ke mo tu whakataha o mo te mo ai e ka kai ko eni me whainga lau maari ko eni na e makatuunga i te utalatu he nau ke helo kumisini na e more e pure anga patoa ke nau ke i hoko atu alu holo me vailasi ko eni o au piki henka te uvete ke osi sai te hoko atu Taiseni ko le famore pe tu o ko wi ko lave ko fika aki ko te mo ka po o ko tu o ko fu ma inga au pito ia ke fa no ko te ki fra mama pe ke te au pe mo yanga ko e ku vakai ke anga ko tu ko fakapoto o ku pehe o ku toi a siriange ma vai wa ia ko ikai ke taha ka po o taha pe ke mea o mooni. Sai, alo te tama ia ko hoka atu wai be ana ne ilo. Alo tama ko hoka ke tafaki ko wai be ai ne ilo e ia. Ta ko mea pe i ko ki ai. E takita hatu ia ai ka po. Ta ko mea pe e ko he takita hatu ko ia ko tu ma vai ua. Ta ko tu ma vai ua ko ia. O ko tu ma vai ua pe me fu ko ti mi. Ai ko na ko fakafafahai ko fefusia ai tunga ko ia taimi. Kai ko isi ke he ikai tau talanoa he taimi tau talanoa ke lava ke solo wa me ko ndi e Taiseni ka pau te take pe makatunga ke ka bubu ke tama vai wa koia pe fakapoto pe atu fefe ke holo mu iau ka mutaha kai te toi filiau na mo whanongo mai o ko te haore atu na mo whanongo mai ko te ha o malanga to ha mea ke kovi ke tawa ke taha pe sai ke tawa koe na holo mui ka mulawa taha sai ko ha me ho ke holo mui ke ha pe masi ko ni fai mai mea koe te talatu e kai te talatu e te mo hiki en ho mo to hinoa te talatu e te fehu ia ka mo tolu o ku taha ke rea voisi no ke o ku taha family agrisi tau ai mahi no ke bavai ua o utaha ka po ke te talat ko atimi o nau ke ko uhinga ni talanoa to ha makatuunga e ku hu ki to a whakalongolongo pe kai ki utoere na bahua te itako ne toki ko na fai ia mena mamai tai misi hange ni hange si tuwa ki ake si hange ne atamai ko vi ene fielau te wako iko he ahon ke mahino e makatuna filia aklisi ako si ilo pe me agoia na kai ke lava ho ngutu ore me fa teknikare ko me bena ke fai ko loto kovi ka te wako iko ke sio ke kakai ai teknologia na ku alo feinga ko uhi ko to uni akisi ke ona ri kinata te taten ka motor kainga mo fano me ko tate me ko ni motor ke te fima o ke mo fili te au fehi mai so what we had me e buesia ia e te buesia ma mo ui ka ya me te fima ma motor ka ko uhi kono ke tuku aki hala i mo kovi uloaki tala mai ke te au na walo ma e family me si ua ikai te mo fatoka ngai ko vision na aklisi ke mo faka apa ke pekia na mate aklisi na te ke hano api heka pehe pomu hala haseniti hono nima ko me au ko tangata na kai ki alo kumia me ana pe
Tau mo sio ki ai. Pea na ua whai ngaue. O si mahino na kai te utue whiri whare area. O ho ware peu ki Amerika ko tā ange. Koe tala mai ki whoki mai. O whiri au ki o hau ki loto. Pea ko whaka amoeni e ka inga te uki. Ki utuke talanoa ke loloto o mea koe. O mo ilo ko te mokalati. O ikai ko te mokalati ke tau mo tau whihia ki ene awhio. Pe te mo tau whihia ki he kau no pele. Te ke se me ahala lahi whakauri a moone. O mo ilo uhinga fu irea ko te mokalati ke whakakau mai ka kai tuku hau. Ki he ngaue e pure anga. Pea ke ilo tai peo ke tafoki ai o sio ke kakai hana tulu tuku hau. O ilo vori ume ko kakai masiwa. O koe koe vori ume pese te taha una umai monu ia ko ta funga koe. Koe vori ume koe masiwa. Pea kare me o hoko. O ku pure rewa ai masiwa. Ke whakau e pure anga ke whakahanga ko toa ngai whakaiwiaki a te kinau toa. He te taat bēni. Ko o ala peo hiki a lalo ki olunga. Ko hau kalu ki olunga. Whonu e pisinisi ko toa. Tu'u maari e hou eiki ko toa. Tu'u maari e ne awhio. Tu'u maari e ngai siasi. Koe uhinga ia na e korea a grisi. Oa nari e kina. Ko hai uhinga fu irea ko ia. Ko hai uri e kina. Whaifo ka moto. Pea musio pe mo tau kei ka whakalau. Koe ko hai te dike whakio malanga whakalau maari. Ka tau ai maa e. Ka tau ai maa e moko ni. Tau ai maa e mga tuunga. Koe osi kai alua te whukau taki mai fu pese te hiwe hiwa whangasipi. Ka hai eke eiki. Whesi pe taha. Sekretari a kau tau hui. Si. Ke kumi ko si pia ko ia tere ai mai mo ungo pau ki te kakai. Ai whika eki. Alo kakai tere a. Alo kakai mo unga pa hifa tere a. Kumi ke mau si peta. O koe ko ha mea a fakapoto ia. O kela mea whakata mai rei. Ai e mea o lahi. Ai a koe kakai koe o ku lahi. Pehari ake si peta. Ka kela tunga whakalau maari e. Si, o koe fuki o whiai mea konina whai beha tahe ko whi maani oni. O whainga tae tau kume sipe taha, koe uhiko no whakamore o lahi. Sai te uata le whakaukau koe nipa te tānoa ke teknolosia koe ni. O ke sio ki whanua ko e Taiseni, ki hulu i mange e. Sio ko Amerika e mo mamani, ai urunga koe, ai tau behe ko koe. Koe, koe foi laini e foi kei polo o huiko Southern Cross o kolosi maia me Amerika ki fisi. Koe hai e ki ai. Sai, hangarewa e kautou o totongi ai uano miliona tau behe be koe tā polo ia. E tau behe ni mofuni miliona. O nauhanga rei foi kei polo me fisi ki nuku alofa. Pea osko ia, pea nau whakamoreki rewa tau tolu ai fui 1.3 miliona tau bego 1 miliona o fiai. O alu me ki pangai ki wawao. Sai tau tānua pe tongani Pese te fihe kakai o nofo i nualofa. Lahi tahai nualofa. Kātoa nofo a tongani meimei owa he pese te walunoa nofo o toi Tongatapu. Hau inga, koe whiinga mai ke maha mo ui. Sai, whihau nofo i pangai, pia whihau nofo i wawao. Sio ke whakamore. Foi wano miliona tau pehe koe ofi he bono noa. Miliona ke hau ki nualofa ko toko lahi. Uhinga ia. Te whakaukau rewa ka tama ke nauhanga toho whai kei polo meheni ki haapai ki wawao. Koe uihau te toko lahi mo ia. Sai, ta whoki ki haapai. E ko tupu anga mi haapai. Tau whanata eni. Ko fiau pe ki pangai te ke kolosi atu i muamua. Te kolosi atu i no muka, mango, mo whanoi. Te alo atu meia ki matuku, te ke alo atu meia ki tungua, hawhewa, o guiai a whangi motu ko ia ko lulunga ia. Te ke alo atu ai lofanga pe mo ngai fituka alo atu ai ki uiha. Pe te ke alo atu ai ki pangai, pe te ke alo ai kau waihano o laka ki maungarne. Koe whanga ki i motu ia o meimei e uofulu tupu ia. Te uwheu ia tu masi hapai.
Pese te fiha ka kai o nofo e whangi tuku I motu ni. Koe pese te ta. Pese te ta. Fiefia wa wau. Whangaki o tu motu. Kai ko ne afu. Fiefia a niua. Koe pese te tahaya. O uwhawhiana ke la eki alu kumi. Seki he kake toho ai fo'i. Wanoa miliona koe ke whangaki o tu motu. O mope o ngari poto. Ke toho e 1 miliona ki he motu kotoa pe. 1 miliona ki tungua. 1 miliona ki hawhewa. Kai ke lava. Kai ke lava he teknolosia ko kei polo. O whai e mea ko ia. Sai. O tau ilo whaka ata mai, whaka paanga, whaka teknolosia. He ikai be toi lava motu ia o si toko ni. Kako hai mea na viwiri ka akisi. O koe ke o mai koe ki he niki ki hatala mai mea o koe ke malava. Koe uhinga na e unu mai ai koe. Tala mai hafonga ke malava. A mea koe o koe ke lava. Mai sai. Te talate fu tano ko ni. Te ko fram ki mo mahino e loloto me ko ni ke te. Te ko gelo fa ngata tano me ko ni. Ko ha fa ngata de tano de ni. Ko e loloto ko e ongo ke te. Ka te talanoa Taiseni. Ke mo mahino. Ko ra ke masiko na ke tuku a loloto ko vi. Ka talanoa ke loloto me ko ni. Na tala me ko ni ki a premia a honi. Mo ni I a loloto me ko no ko finga ki ai. Ko tamai. Ko ne tau whana e Mateni tamai. Pena rei a whitu ke tanu ai. Pena na whoki rewa hene tau whaa. Non te hina mene whae ki kia kau vai hana. E ilo e atu ki ai Koe lau ene tangata e ki hene tau whaa. O kune ke mana tu'i e ongo na ne mau. Hene whanongo hene whae go wito. Hene tangi na tu hausia. Mai talang hene whae ke te ia. Ko koe te ke tau tau tō. Pea nā whoko e kau vai hano. Koe ia GPS ai ai. Pere me nei whakaukau. Koe uga whakaukau ke tamasi ente ni hanga Fafanga ai whamiri. Koe ke lua mena ilo I pehe ne whae e mea ko ia. Kakau I mai re me kau vai hano ai tamasi I ki pangai. O nofo tu hausi ai. Kai ke nofo tu hausi ai nofo me whamiri. Kau mo ilo pe ko si o mai whanau. Whoki rewa e whae ko e niki kau vai hano whinga he lalanga me tuwhi niu. A o he ko kouriki ko no Konga lai tahako he ko uiha. Si whinga ki uiha ko uhi ke whae ia e tuwhi niu ke Fafanga ke ipi e sa. Whia maure ke alo korise ko kouriki ke tumsi o ta merene. Whae mena e hoko. Haure wa whae o kakau I maha no fuha ki nu alofa. O ke ila hawa uriti ki nu alofa, o koe ke ilo en he toko lahi. O koristo toku e me he koristo toa pe. Koe hana uhinga, koe taimi pe koe ke osiai ene ke totongi ene ako he korisko e, si hola rewa ke korise taha. Ke lava pe ene ako, ke koe ke ne lava totongi. Te mou sio heni, o kuia ka kaina nau tu tāmak whakataha mo uriti, hange koe tamai koe misika. Koe uhinga o nau waafi pehe. Koe uhinga na nau whauai e koristu tuku ari aho nā. Mo tu alau mo ni he na nau hau masiva pehe ko toko. Ke oa o mai pe e kauri aho nā o whai e nau ketu ke tā koe uhiko e nau fiefia ho nau toku wako. Ka nau hau o manatu ke api ako na ne hanga whakaako ki nau toru. Pea mo ni ihi o koe ke lawa totongi o hange ko uriti. Me tamai a misika. Se koe uhinga ia, sai. Koe hanga ku tāno te mea koe ni. Osko ia hanga ku tamai awi au ki Amerika ki waloa koe. Mousi ki ai. Pea u alo, te talat ka mutolo. Neo u alo au ki Amerika mao e tikuri mo. Ngahi au sia whaka ngaue. Matātao. O ke hoko pe palopalema koe ni, I he tau tangata koe ni. O ke elo tamai, o ku whiua whinga ke toko ene tāno ki motu. Unga whu tāno ki mawhana koe, matu e te tāno peo te manatu ke homo hoi ia. Koe te alat peo ni eke mai, whewe mea ki motu.
Sai, ko uhinga talanoa atu. Te museo hen ke teknolosia ko eni. Ko teknolosia hen de wifaha ke museo ki ai. O koe ko kei polo. O otu motu e. O wikai ko kei polo eni ai. O koe ko kei polo e. Ko kei polo e whanima miliona ko e. Museo. O ku ikai pe ke iai ke lava he teknolosia ko e ai kei polo. O ne whakaau. Ha mea ai moirerei, ha whahinga mea ki he otu motu. Koe teknolosia ko. Koe teknolosia e. Sio ko kuhinga ko ai atu ai fui tāko e. Musio ko Fafangu e. Musio. Koe teknolosia pe taha ko mausia din lau whai mea koe ni. Koe satellite. Ka musio ki he. Ko oatu ko vavau e. Otu motu vavau. Sia? O koe ki au e kei polo ia ki he ngahi otu motu ko e ni. O seo mai koe. Koe pesete e taha population ni. Seo ki hapai. Koe mea tatau pe. Koe teknolosia e. E whangi otu motu. Neongo o ku movete e whangi motu ko e ni e wafutupu hapai. Pe neongo o ku si kakana uhinga agresi fa o mea ke ori e kina kina ko sai o mo o sai de feu mo gata ki mafana ka ko feu ka mo do pe mo sio ki he o teknolosia o ikai te ke lava o li ha foi ke polo paanga e 1 miliona me Tonga ki mango, ki nomuka, ki oua, ki tungua, ki hawhewa, au takatakai. He piriona tupo silinia ko ia. Mainu? Sai, tuke tau whoki angi ki teknolosia koe ko tānoa tu e. Seo teknolosia koe ki polo koe. Seo koe. Kai tuka tau koe me mimua. E whanima miliona, hono koneki ki tau tolu, o whoki ki he, ki vavau. Mana tu i mamani, fisi, nuku alofa, haapai, vavau. Koe foi redundancy koe na talanoa ke kau tama. Koe kolosi mei vavau ki he foi laine o koe Hawaii ki. Koe foi laine ko ia foi ke ipolo ko hauia me Australia, Nusila, Hawaii. Aia na nau whakau. Ka motu e ke ipolo ko e. Pea tau lere he laini koe ki he. Mahina. Tuka tau foki e. Mahina uhinga tānoa. Mahina fui teknolosia e. Sai. Uhinga foki ni tāna te poinga. Te tau toki fui teknolosia. Ka kuk talatu e ni kia mutolu. Ai palopalema. Sai. Tau foki rewa ki he makatu unga na ulak whai e talanoa. Ki he motu koe ke ipo. Koi. E? Sai. Ia ngarewa aia te whiwhakau. Seo koe whiwhakau kau e. O si rie fo i kei polo ko e Hawaii ki. Koe? Whakakau kau rewa, ai pure anga. Ka whai ange pea moto i kei polo. Tau pehe i he. Koe osia tau pipiki ki mamani. Koe te ao ngai a oe. Koe? Sai. Whakakau kau rewa nau tolu. Ke tau hanga rie fo i kei polo mi he ki he. Ka moto e. Pea tau lere aki e. He koe population niu toko lahi o nuku alofa. Mo ilo pe taimina moto e ki polo. Koe te ao nga telefoni ia mo e ngai mea ko ia. Ke tāki muri po whetu taki he interneti mo e. Sai, te hoanga rewa loe e atu, ai fui whakaukau. E fui whakaukau e. Iri e fo i mea koe hoko koe, panga e 3 miliona. Iri e fo i hoko koe, panga e 3 miliona. Koe alu koe ono, 0.5 miliona. Keu tāno whakapaanga tūne he taini. Te tau toi whakpeki tau nina teknolosia. Ko loto ko e ke kolosi mei he ki he, 3 miliona. Whakatahai. Panga 5 miliona. Ko neki o ngatafa aki, li e fwoi ke ipolo. Fwoi 5 miliona o kapau e moto e ke ipolo ko e, pea tau ke ilawa peo lere mai ki nuku alofa he. Koe anga whakauka.
Sai, de talat pe e au. Taim na wak tu utai ke kabineti ko wak mebe na talanga na to. Kabinet ko reat ke ting motor. Koi ki tau fi au ka ta be koi ki fi mau ki hu ki ta ka de talat for teknologia. Koi me ko redundancy pe ko pick up. O ku ikai ke te teitei ngaue ak sistem tatau ke te pick up ka sistem tatau. Te talatu eni u weapon system ku mas kau hono fa'u. O maula mato pick up ka sistem hiva. A fi sistem ta. Ka o ikai ke tatau ai me fai ake pick up. Right? Ai kono uhinga ka feila ai tau pe generator tau al ke solar. Ka feila ai teknologia ko tau al ki me ta. Sai, tuku lewa ke tau sio ko anga e fakapoto ana tolu ke fakamore ke silini ko ka motu pe tau lere aki e. Pena utangere. Sai, ta e fungo mo fai e me beni mo risk mitigation, right? Identify e lava risk ka me ke hoko. Pe dange. Fe ka pau e motu he. Hare tau lau. Me ka tamatio. Mista. Kai ke lava hoko e mea koe nā. Ko pa nawa hai. Me kai ke lava hoko e mea koe nā. Sai, tuke ki tāte mea nai hoko. Kai mea nai hoko. Sia ki he. Motu ua foi motu e ua. Ai. Foi motu e. Iu veu ian. Ka pau nā tau os whakamore fui whātima miliona koe. Pea motu e. Koe hai aonga fui whātima miliona koe. Ai nge veu mosio. Te ano aonga. Ke lawa whewheo aonga kua motu mai fui mea koe koe ke hano aonga. O ki siu ki ai? Koe whehu i. E toi lawa toi motu, tatau, lawa e kua osi hoko. Technology wise, o talatu e ni. Nā kua stala mea ko nike kabineti. Kai kau tau whiau ka tā, no, that's not the point. Ai au sia o ko osi mau. Mana tui ko mau almau tolu e whelai, ai foi sistemiko, whelau mai ritandiko, kei lava pe wapuna ea, ume au ki wawa o lere ko uhiko ritandi ka sistem ki. Mau ia, sai. Iai. Nei o atu leo foi whakau koe ni. O ku uhinga re yange ho ritandi aki ai satellite. Si? Koe hano uhinga. He uhinga ke kai ke lava, ka pau koe anga na ne utu o ua e. He kai ke lava anga o ua. Foi ke bolo o ua. O koe koe ke whakata. Te sila ka uhinga tu uhinga re rei. Sai. Ka pau te ke sio ke siri ni. Pa anga whanima miliona e. Pa anga 4.5 miliona e. Whiu mama ake. Sai te ute whihu ia te whihu koe ni. Tau tātā rei pe, tau ke whawawawe koe masi. Wha, ka o koko masi, ke mau. Te mai mahino ia, te mai mahino. Te whihu ia tene taini. O hui ai hau redundancy e pure anga ihe ahoni, talu me he moto e kei polo. Tau pehe. Koe haka ai mea nai pehe mahe toko lahi ke ngā aki. Koe whi whanima miliona o bea te pehe eke atu. Ko os whotu? No. O kumawa silini, ikai. Nā tamai kau tau nahi ke lava o finance. Te tawala pe ke kata kakai ke finance a fulere koe. Sai. Mantui koe hai tutuna pure anga mea moto. Ka kou whehu i eni. Ka toi motu mai ke bolohe ahoni. Pe o te ke mau e redundancy. Koe me hoko. Whatu tamaka moto mea koe. He koe hai uhinga. He ko o atu ai salusio. Te ufoki mai rewan ke mea ko wongo au pito ka te au. Ke solova ai fo i palopalema koe. Solova aki e mea maang mo teknolosia o te whakano pōni. Koe fo i poini ia. Aia koe whakamatala whakateknolosia ia ke te o mai ai keipolo o ritani aki ai keipolo ai satellite. Ke solova fi palopalema, sai. Tau whakawhehona ki sirini. He koe mea kotoa pe koe iwi o e kakai. Pe o totongi mai he kau Britania mo kau Amerika aki e nau tuku hau o whakafofonga he taunaka tau tolu koe tuku hau e pe e kakai. Same principle.
O pehe o whapoto ange ke witani a ke whanima miliona. Pe koe whaben 50 miliona. Tau pehe ko tau toluku, matu ki tau te politiki. Tau hange pe tau toluku. O kurea pe a kuia. Whakapoto ange satellite. Sai. Ka pau ke hatila o toire rei ange. Ai! Wea no kovi, wea whimo ai. Ka te talanoa tau ke poini ko uhinga o fasi ai ho uia mafu. Ko ui he whawhihu ia pia ka te au he taingo toa beu tandai. Mana tui, o si tōregere ka ia. Ka kune whaka amu pe soloa a whina o palopalema. Lu poini, lu whanatare wai. Ko satellite te tau rawa ngai aki. Sio? Sai. Haka oate fui mea toi maari ang aia ko eni. Ka paute ke hanga o langa a fui ke ipolo e taha ke humi wawau ki Hawaii ki a ke fui 5 miliona. Aia koe fu whakamore ia, te ke whakatau e fu mea rereo tuu he, teu ka mau e pa ke rere he. O tuu e be fui 5 miliona ia ka ore o kua motu. Ko ia. Pea o ka pau e motu ua. O koe lava ka ake merere koe. Ai o soko. Sai. Tau foki ange ke fui tau mua koe o uhinga koe ki ai na e toka ngai a krisi. Pea kou talat ke tahai ungena ne o mai au. He une ilo i pe iau huku unganga. Te usolo ai palopalema. Koe longo a ia me tau lau koe mea ia koe koe mea ki te whaki ai. Seo ka fui solo angai, ko me alere ko e o talati ai, fui teknologia ko e. O koe ke tu upe e 5 miliona tari ke motua mai pe tai aonga. Te ke lava e ko deploy o hanga hifo a fui teknologia ko ia ki e whanga ki i, fui tisi ko e o tu motu. Pea lava pe e hai, o ako, lava pe GPS a, o ako i pe he whai ako klastaha, a klastaha. Ako ia tu pe ke whai a klasiua a klasiua. Ka o hange ko motu he ahoni, ia e GPS a, klasi taha wau ke klasi ono, o whai ako i pe tō tahape. Kei te ke lawa e ko Fafanga hareka pepe na tō whaere i, a ke hafu i talo. O pau ke oange mea tuha mohono atamai e taingo ia, pea tupulaki fe'unga katu unga, e lawa ke hoko atu ene ako. O feo ia tu, o hinga ka te koe Taiseni e oi mo kainga, ai teknologia koe ni. Whakapaanga o uhinga maari e ia, koe 5 miliona, whawhehoa naki ia ke 5.5 miliona, pe koe 5.5 miliona, Fu maa whau. Koe teknologia koe 5 miliona, e toki ngaue pe o ka pau hikai ke motu lou ke ipolo, kua osi motu lou ang ke ipolo. Sang? Pea he ikai ke lava e 5 miliona koe, o toho e mea koe ke inasi ai ai angoni wā mawhangi o tumotu o tongoto. Ui, ai koe tunga whakapaanga uhinga rirei angi. Sai uhinga peheni rewa e tau talanoa. Lava rirei pe ka aware pe kua hoko hapalopalema haki motu. Koe ke lava mea ai wakao lere mai. Ke rea atu peha matao tau toke tā. Ke ne whakahino hino hanesi, pe koha taha pe, ke whakamo uia maha ki koia. Lava noa pe hataha alo nofo i no muka, o ako ai ki he ngai subject matter kotoa pe mamani. Ako i he palofesa, toki mua me mamani, whakafu pe te ngasi apa. Mandoi na mau, na ea hataha na mau ki, tiwei te whare area. Ko ki pe hatu. Ko teknologia ko ni te lava pe o whanau. O sio pe, iho no ako ia iho telefoni. Ko mana tu a ko ia. Off ia ko. Kana usio mai fugi ke ahoni. Ka me ho ko ahoni. Ikai ko ia ko to mai to ni mavalu ne afi. E to mai ni pe ka mau ko lona ka me hoko. Tau lava be i he o set up a pin screen ta ta pe fo mo puna ke big screen ke sio ai. Sa? Ko hina sio mai ke ape. Sai. Ko te alfa teknologia sai bea de so ki alfa teknologia ma ka mu kata pe. Sai yo folo. Fa. Na to fo ki si tu no ia.
Aluau ka mo fai mai pehe hoka mai tau mea. Ko mate pe noa i koe tu. Ka whakapu lolo na tau i ai u ke lope. Mama whakapu. Ka kon tok mama. Sai, te wata foi teknologia ke mo sio ki ai. Sai, te sio ki ai. Koe foi teknologia he ahoni. Koe alo satellite ki o lunga. Pene pimi la lahi fu pimi lalo. Ia tau whakatatare ki a seria. Sio koe whaatai e fui pimi ai. Aia koe ia. Sio koe ne lahi. He koe satellite ane afi. Aia koe te talaki hono palopalema. Koe uhi, koe lahi pehe e pimi. Koe pau, koe mea kune hanga o receive ia koe antena. Koe waki lahi pehe. Sai. Koe whakamore koe o teknologia koe ia. Satellite ane afi. Pe koe tonga he aoni. Sio koe futisi e. Koe futisi koe. Meimei ono pe fit miliona. E tau tahi o fit noa. Ai TCC. Sio. Koe tisi fo o ue. Panga peo no ngeau. Te tau tau olo pe. Ko fe o no ngeau mo fit miliona o mo pehe ka inga o fo. Sai. He ikai ke lava teknologia mo tu'a ia ai u satellite mo tu'a o i vava he taimi ko ia o ne hulu i hifo ai pimi koe ki he o koe ke lava o hake o tari he whangitisi iki. Ko bau peki na whenā pasi. Ka busio mai ki he. Sio ko Tonga i loto koe. Koe fu pimi e o ane afi. Busio mai ki he mea o more. Mea ko toa peo kui tuo he ki fo i toti o Tonga. Koe waste ia. Koe ki hano au ngā ana wange ko hate o mai hafu fo i paipalahi pehe o i pehe pe tau ngaue aki. Aia ko te hanga rewa whakamore ko hono totonge fufo i tisi, ono ke fitu miliona. Totonge satellite, ani koe na tau tae, te ina e mate i koe a satellite. E ke ati he ukau taha, posi mai. Koe kia mea lawa ke tau ngā, tau aiko katang pe, te isun koe peke mai. E nai whakaofa, ai moto ai ki polo. Sai, koe uhi koe fuuma mawhai mai masiwa. Sio koe fui teknologia fo oue. Koe teknologia fo oue, koe satellite ko aluki o lunga, o kune hulu spesifiki mai pe ia. He nai kai ke whau e ia ki he ngai fufonua lahilahi. O ku whau ia, koe uhinga ui ko kasifiki. Context koe a pasifiki ne movete. Lisi? Pea si, koe uhinga mea si e whakamore. Tau e taha nima ai paanga e whabui fit miliona. Tau taha nima. Mo te lawa ngai ake space lahi whakauia. Sai, o si reu ki he. Satellite e koe. Koe ne motu pe ke i polo pe o motu hongo fulu pe o motu taha nima. Doesn't matter. Pe koe motu e fiha. Koe peha ke pehe control center e lalo he. Ki ue i mai fo i satellite ke hanga hifo ki nuku alofa. Ke tau lere ai, o atu peki benu fe'unga peki whanki otu motu, ke tau lere wha emergency, kai ngahi fuki polo. Sang? O koe ke pehe, ke motu ua ai ke polo, pa tae aonga whanima miliona, whakaware, tamai kovi. Aino? Te at meni e to. Tai oskau saine mea koe ni. Pea tamai ke o alo kui, i he kau taha whau satellite, mo whau koe, ai kau investor mo kau taha kau puna pe o nga foke insist ke puna ki ai he o ko mahei ni au ngai kau taha ko ni sa ko wa tu ko ki ai ko fe mo ke alo sio he we foi transponder ia i he satellite o pau pe ko hu ko matonga na ve alo sio ke transportar pe ke pau pe o sio ko no ngahi ka stage o tu